Srpski romantizam javlja se u 19. veku, nešto kasnije u odnosu na evropski romantizam. Isto tako, srpski romantizam se dijeli u dvije faze, period ustaničke herojke i građanskog romantizma. Tako, u prvom periodu stvaraće velika srpska imena poput Petra Petrovića Njegoša, Vuka Karadžića, Prote Matije Nenadovića, dok su u drugom liričari Branko Radičević, Jovan Jovanović Zmaj, Đuro Jakšić i Laza Kostić. Iako ih sve zajedno ubramo u srpski romantizam, lirika svakog ovog srpskog pesnika je osobena. Dositej Obradović. Dimitrij Obradović, ili crkveno ime Dositej, bio je srpski prosvetitelj i reformator revolucionarnog perioda nacionalnog buđenja i preporoda. Bio je osnivač i profesor velike škole, preteče Beogradskog univerziteta. Trenutno se nalazimo u ulici Dositejevoj. Dositej je bio prvi popečitelj prosvete u Sovjetu i autor svečane pesme Vostani Serbije. Rođen je u rumunskom delu Banata, tadašnje Austrije. Školovao se za kaluđera, ali je napustio taj poziv i krenuo na putovanja po cijeloj Evropi, gdje je primio ideje evropskog prosvetiteljstva i racionalizma. Ponesen takvim idejama, radio je na posvećivanju svog naroda, prevodio je razna dela, među kojima su najpoznatije Ezopove basne, a potom je i sam pisao dela, prvenstveno programskog tipa, među kojima najpoznatije Život i priključenija. Njegovi ostaci počivaju u Beogradu na ulazu u Sabornu crkvu. Iako je njegova izričita želja bila da bude sahranjen pored Hajdučke česme u Beogradu u Košutnjaku. Vuk Stefanović Karadžić je rođen u Tršiću 6. novembra 1787. godine. Bio je srpski filolog, reformator srpskog jezika, sakupljač narodnih umotvorina i pisac prvog rečnika srpskog jezika. Vuk je bio najznačajnija ličnost srpske književnosti prve polovine 19. veka. Imao je nekoliko braće i sestara koji su umrli. U tadašnje vreme se verovalo da je to zbog duhova i veštica. Posle smrti, dosta njegove braće, njegovi roditelji su mu dali ime Vuk da bi to ime oteralo duhova i veštice. Učestvovao je u Prvom srpskom ustanku kao pisar i činovnik u Negotinskoj krajini, a nakon sloma ustanka preselio se u Beč 1813. godine. Tu je upoznao Jerneja Kopitara, cenzora slovenskih knjiga, na čije podsticaj krenuo u prikupljanje srpskih narodnih pesama, reformu ćirilice i borbu za uvođenje narodnog jezika u srpsku književnost. Vukovim reformama u srpski jezik je uveden fonetski pravopis, a srpski jezik je potisnuo slaveno-srpski jezik, koji je u to vreme bio jezik obrazovanih ljudi. Umro je 7. februara 1864. u Beču. Đuro Jakšić. Rođen je 1832. godine u Srpskoj Crnji. Živeo je sa Srbima u Južnoj Ugarskoj. Bavio se ne samo pisanjem, već i slikarstvom i školovao se u Beču za učitelja slikanja. Tamo je početkom 50. godina upoznao Zmaja. Bili su cimeri. Tada počinje da piše pesme, početak pisanja za njega bio je nevažan, krio je to od Zmaja, koji je to otkrio i terao ga da te pesme objavi. Đura to nije hteo, pa mu je Zmaj krišom uzeo dela i 1853. godine objavio pod imenom Prvenčad. Od 1857. godine Đura se konačno vraća u Srbiju, gdje je radio po školama kao nastavnik slikanja. Bio je izuzetno slobodnog duha, nikome se nije pokoravao. Često je bio u sukobu sa vlasti, pa na kraju 1871. završio u Beogradu. Bio je izuzetno osjećajan, osjetljiv, prkosan. Pisao je dela i dramskog i proznog karaktera. Dao je veliki doprinos delima dramskog karaktera Seoba Srba, Jelisaveta i Stanoje Glavaš. Pisao je i lirsko-epska dela, poeme, pripovetke koje su prvo imale romantičarske karakteristike, a kasnije 70. godina se javljaju sa elementima realizma. U pesmama ima socijalnih motiva. Objavio je samo jednu knjigu 1878. godine na Liparu, to je ciklus od 3 pesme nastao 1866. godine. Umro je 1878. godine. Branko Radičević je rođen 1824. godine, a umro je 1923. godine. Bio je srpski romantičarski pesnik. Radičević i uz Đuru Dančića bio najodaniji sledbenik Vukove reforme pravopisa srpskog jezika i uvođenja narodnog jezika u književnost. Napisao je svega 54 lirske i 7 epskih pesama, 2 odlomka epskih pesama, 28 pisama i 1 odgovor na kritiku. Branko Radičević je pored Jovana Jovanovića Zmaja i Laze Kostića bio najznačajniji pesnik srpskog romantizma. U spomen na pesničku zaostavštinu Branka Radičevića svake jeseni na Stražilovu u Sremskim Karlovcima i Novom Sadu održava se manifestacija Brankovo kolo.
Laza Kostić je rođen 12. februara 1841. godine u Kovilju kod Novog Sada. Javlja se kao pesnik 60. godina. Prvo se bavio lirikom, ali je i pisao epske pesme, lirsko-epske pesme, pripovednu prozu, drame. Radio je i na prevođenju, prevodio je Šekspira sa engleskog. Još 1859. godine prevodi prve delove Romea i Julije, a 70-ih prevodi celo delo. Bio je zadužen za proslavu 300 godina od Šekspirovog rođenja. Završio je i doktorirao pravo. Dolazio je u sukob sa vlastima, jednom je bio i u zatvoru, drugi put je to izbjegao tako što je pobegao u Crnu Goru, gde je na dvoru kneza uređivao časopis. Eksperimentisao je na polju jezika i smišljao je neke reči, od kojih su neke prihvaćene, a neke ne. Isidora Sekulić ih naziva izgoretinama. Među javom i med snom je nastala 1863. godine na početku njegovog književnog rada. 1902. godine objavio je knjigu o zmaju, govori kako obični ljudi imaju dva stanja, java i san, a pesnici tri, java, san i inspiracija. Santa Maria della Salute je nastala 1909. godine, što je jedno od njegovih najvažnijih dela. Jovan Jovanović Zmaj je bio jedan od najvećih liričara srpskog romantizma. Rođen je u Novom Sadu 6. decembra 1833. godine. Po zanimanju je bio lekar, a tokom celog svog života bavio se uređivanjem i izdavanjem književnih, političkih i dečijih časopisa. Njegove najznačajnije zbirke pesama su Đulići i Đulići uveoci. Prva o srećnom porodičnom životu, a druga o bolu za najmilijima. Pored lirskih pesama, pisao je satirične i političke pesme, a prvi je pisac u srpskoj književnosti koji je pisao poeziju za decu. Stvarao je skoro pola veka. Tek 1853. godine objavljuje veći broj pesama, mada je i ranije pisao. To je najistaknutija ličnost kada pričamo o poeziji za decu, ali je kao pisac poznati po lirici, ima i jedno dramsko delo. Radio je i na prevođenju, znao je više jezika, završio je 2 fakulteta. Bio je mnogo više obrazovan od Jakšića. Dosta je prevodio sa mađarskog, pošto je živeo sa Srbima u Južnoj Ugarskoj. Pokrenuo je oko 7 časopisa posvećenih deci, gdje je bilo puno njegovih ilustracija. Neven je najznačajniji časopis, uređivao ga je 23 godine.